Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, dr. Lukas Kaminski, predsednik platforme Evropskega spomina Investi, dr. Michael Lange, predstavnik Konrad Adenauer Stiftung za Hrvaško in Slovenijo, Marek Mutor, direktor Inštituta za spomin in prihodnost, spoštovani poslanec Državnega zbora in predsednik Slovenske demokratske stranke gospod Janez Janša, direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver, spoštovane poslanke in poslanci, svetnice in svetniki, veleposlaniki, predstavniki posvetnih in cerkvenih oblasti, strokovnih institucij, društev, mediji, referenti, drage obiskovalke in obiskovalci. Za nami je prvi del mednarodnega posveta, na katerem smo prisluhnili bogatemu izboru slovenskih avtorjev, ki so podali refleksije na temno stran meseca. Danes pa bomo po uvodnih slovenskih razmislekih dodali izkušnje in primere iz evropskih držav, ki so članice platforme Evropskega spomina Investi. Prisluhnili bomo 12 avtorjem. Po uvodnih nagovorih bo sledila podelitev nagrade platforme. Program ste prejeli ob vhodu v dvorano, zato ga posebej ne bom predstavljala. Naj pa sporočim, da je tolmačenje zagotovljeno. V imenu organizatorjev se zahvaljujem Državnemu svetu Republike Slovenije in njenemu predsedniku Alojzu Kovšci, da so nam prijazno odprli vrata svojih prostorov in nam pomagali pri organizaciji današnjega dogodka. K besedi vabim uvodne govornike. Spregovorili nam bodo gospod Alojz Kovšca, dr. Lukas Kaminski, dr. Michael Lange in dr. Andreja Valič Zver. Vabljeni. Spoštovane udeleženke in udeleženci konference, cenjena direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver s sodelavci, spoštovani visoki gostje iz domovine in tujine, posebej naj med nami pozdravim predstavnike Evropske platforme Spomina Investi, spoštovani referenti, poslanci, državni svetniki ter drugi pomembni predstavniki javnega življenja, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas pozdravim v dvorani Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta. Veseli me, da je ta ambient danes ponovno stičišče strokovne javnosti, politike in civilne družbe in omogoča soočanje argumentiranega pogleda na našo polpreteklo zgodovino, katere posledice segajo tudi v današnji čas. Gre namreč za pomembna vprašanja. Za iskanje odgovorov nanje pa prispeva k krepitvi demokracije in pravne države ter pomaga na poti k spravi in sožitju, za kar smo se Slovenci plebiscitarno odločili prelomnega leta 1991. Z odločitvijo za samostojno državo so bili po dolgih desetletjih političnega monolitizma podani pogoji za vzpostavitev in delovanje demokratičnega političnega sistema, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter pravne države. Mnogi Slovenci, doma in po svetu, so vzori prebijajoče se suverenosti pričakovali, da bo država hitro izpolnila svoj dolg do pravičnosti, enakopravnosti in vseh drugih demokratičnih načel. V skladu z zavezami, ki jih je naša politika ob konstituiranju zapisala v najvišje dokumente, se je na individualni ravni res odprla možnost poprave krivic, na družbeni ravni pa možnost, da se celotnemu narodu vrne obraz v spravi. A kot vidimo, 20 let kasneje gre za dolgotrajen proces, ki je iz različnih razlogov težaven, otežen in ki dejansko še vedno traja. Slovenija ni osamljen primer in pomanjkanje demokratične tradicije se po padcu totalitarizmov na različne načine odraža tudi v drugih postsocialističnih državah.
Ta primanjkljaj morda najbolj nazorno kažejo meritve tako imenovanega demokratičnega indeksa, ki ga od leta 2006 vsako leto pripravlja The Economist Intelligence Unit. Po podatku za lansko leto se Slovenija uvršča v skupino držav s tako imenovano pomanjkljivo demokracijo. Kot so zapisali avtorji omenjene raziskave, Slovenija ni uspela vzpostaviti demokratične politične kulture ali spodbuditi širše politične participacije. Še bolj zaskrbljujoče je, da Sloveniji od leta 2012 demokratični indeks pada. Pomemben podatek iz raziskave je tudi, da praktično nobena država v vzhodni Evropi ni uspela vzpostaviti polne demokracije, saj celo najbolj politično razviti narodi v regiji, kot so Madžarska, Poljska, Češka in Slovenija, nismo uspeli vzpostaviti demokratične politične kulture ali spodbuditi širše politične participacije. To pomeni, da imajo mračne poteze polpretekle zgodovine še zelo dolgo senco in da je raziskovanje tega obdobja ključno za razumevanje mnogih današnjih družbenih antagonizmov, ki ustvarjajo konflikte, nas razdvajajo in razvojno hromijo tudi tam, kjer zato ni videti nobenega racionalnega razloga. Spoštovani, v Državnem svetu Republike Slovenije kot drugem domu slovenskega parlamenta zastopamo interese civilne družbe in odpiramo prostor za artikulacijo pobud ter jo spodbujamo k aktivnemu vključevanju v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Kot predsednik Državnega sveta si še posebej prizadevam, da bi bil Državni svet dostopen in odprt najširši javnosti in bi na ta način pozitivno vplival na demokratične procese v družbi. Zahvaljujoč naporom civilne družbe pred 25 leti, danes živimo v demokratični državi, utemeljeni na vladavini prava. In vendar se je treba zavedati, da demokracija ni statično stanje, temveč je občutljiv, živ in dinamičen proces. Naj ob tej priložnosti čestitam Študijskemu centru za narodno spravo in njegovi direktorici dr. Andreji Valič Zver za 10-letno prizadevanje in prizadevno odstiranje temnih plati naše zgodovine. Sodelavcem centra želim uspešno raziskovalno delo še naprej. Prav tako iskreno čestitam današnjim prejemnikom nagrade Platforme Evropskega spomina in vesti. Vsem vam, prisotnim na drugem konferenčnem dnevu, pa želim prijetno strokovno druženje. Hvala za pozornost. Dear Mr. Speaker of the National Council, Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my deepest gratitude for the opportunity of organizing our conference in the building of the National Council of the Republic of Slovenia. Thank you for honoring us with your presence. I consider this to be an expression of appreciation for the work of our colleagues from the Study Center for National Reconciliation. I treat it also as a visible sign of deep understanding for the importance of remembrance in contemporary world. This is not the first time when the Platform of European Memorial Conscience has the privilege to have its event hosted in the premises of National Parliament. Platform itself was established as an answer to call of European Parliament expressed in the resolution from April 2009. Parliaments are the core of democracy, and it's hard to imagine vivid democracy based on forgetting. If we do not remember, we cannot take lessons from the past. If we do not remember, we cannot recognize warnings from history. If we do not remember, we cannot be inspired by our ancestors' deeds. If we do forget, we cannot honor our true heroes. If we do forget, we are not able to punish perpetrators. If we do forget, we cannot recall names of the anonymous victims, and it makes us somehow accomplices.
Let us remember, let's sow truth and harvest justice. Thank you very much. Spoštovani vsi tukaj navzoči, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani predsednik Platforme Evropskega spomina in vesti, dr. Lukas Kaminski, spoštovani predstavniki ambasad, spoštovani vsi visoki gostje, dragi gospe in gospodje, dragi prijatelji. Tako kot sem včeraj dejala, sem res iskreno vesela, da ste tukaj z nami ob tej pomembni priložnosti, ko se spominjamo 20-letnice morda enega najpomembnejših projektov v novejši zgodovini Slovenije, projekta, ki je bil imenovan Temna stran meseca. Danes je bilo slišati tudi že predlog, da bi morali povabiti Pink Floyde, da nam zaigrajo Dark Side of the Moon, torej tista temnejša plat slovenske zgodovine. Pred 20 leti je bil ta projekt predstavljen v Muzeju novejše zgodovine Slovenije kot odgovor na razstavo, ki ni prikazala vseh totalitarizmov, ki so prizadeli Slovence v 20. stoletju, torej fašizma, nacionalnega socializma in komunizma. Obenem s to konferenco sodelavci Študijskega centra za narodno spravo obeležujemo 10. obletnico našega delovanja, za kar smo prejeli kar nekaj čestitk. Včeraj je bil z nami predsednik države, gospod Borut Pahor, danes je z nami predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, in oba sta izrazila čestitke na eni strani, na drugi strani pa tudi, bom rekla, nas zavezala k nadaljevanju našega dela, za kar seveda se ima obema lepo zahvaljujemo. Z nami so naši prijatelji iz vse Evrope, lahko bi rekla iz vsega sveta. To so prijatelji iz Evropske platforme spomina in vesti. Evropska platforma spomina in vesti je nekako začela nastajati, če se prav spominjam, tam leta 2008, ko je žal pokojni češki predsednik Václav Havel v Pragi predsedoval konferenci. Potem smo se v Pragi zbrali še enkrat, potem smo se zbrali v Vilniusu, potem smo se zbirali v Pragi, v drugih mestih, na Poljskem, na Češkem, v Bruslu in oblikovali platformo, ki je prerasla v eno pomembno mednarodno povezavo vseh institucij, ki se ukvarjamo z raziskovanjem kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v preteklosti. Ker smo skupaj, smo močnejši in tega se vsi prav dobro zavedamo. Tako kot je bila razstava in ta knjiga, ki je tukaj pred nami, pred 20 leti prelomnica v utiranju novih poti v raziskovanju temnih strani slovenske zgodovine, tako je bila tudi ustanovitev Študijskega centra za narodno spravo pred 10 leti velika prelomnica. V času prve vlade Janeza Janše, v času, ko je bil pravosodni minister dr. Lovro Šturm, ki nas je včeraj počastil s svojim referatom, je bil torej ustanovljen center, kateremu mnogi niso prerokovali prav dolgega roka trajanja. Ampak glejte, tukaj smo po 10 letih, v tem času smo izdali 26 publikacij, v tem času smo organizirali ogromno projektov, izvajamo raziskovalne programe, bili smo na mnogih konferencah, okroglih mizah, organizirali smo mnogo dialogov, torej dialogov, ki nam jih v slovenski družbi še vedno primanjkuje.
Delamo z mladimi, gremo v šole, organiziramo projekte za mlade. Za nami so medijski projekti in pa, kot sem že dejala, tudi pomembna vpetost v mednarodni prostor. In tako nameravamo delati še naprej. K temu nas seveda zavezuje tudi naš akt o ustanovitvi, ki pravi, da mora študijski center za narodno spravo prispevati k bolj skladnemu civilizacijskemu razvoju slovenskega naroda. Včeraj je predsednik države dejal, da seveda nam še mnogo manjka v spravnem procesu. Kljub temu, da je bilo postorjenega precej, od osamosvojitve nam še mnogo manjka. In mi sodelavci študijskega centra vedno poudarjamo, da osnova za spravni proces je delovanje pravne države, to je osnova. Potem pa sledijo vsi koraki tako imenovane tranzicijske pravičnosti, kot so recimo pravica do zakonitosti, torej sodni procesi, recimo komisije za resnico, potem različne vrste izobraževanja, publikacije, neoviran dostop do arhivskega gradiva, znanstveno raziskovanje, delo z mladimi in tako naprej, še bi lahko naštevala. Tisto, kar je pa seveda včeraj poudaril predsednik države, pa danes tudi predsednik državnega sveta, je pa naša srčna kultura, torej srčna kultura in pa politična kultura, demokratična politična kultura, ki nam jo, žali Bog, na Slovenskem še vedno precej primanjkuje. In tukaj moramo pa vsi delati skupne korake. Naj se ob koncu tega mojega kratkega nagovora iskreno zahvalim vsem soorganizatorjem posveta, konference. Mi jutri nadaljujemo delo na Bledu, kjer bomo imeli letno konferenco Platforme Evropskega spomina in vesti. Torej med soorganizatorji na prvem mestu Platforma Evropskega spomina in vesti, skupaj z njenim predsednikom, dr. Kaminskim. Potem Konrad Adenauer Stiftung, ki ima predstavništvo v Zagrebu in pokriva tudi Slovenijo, z dr. Mihaelom Langejem, njenim predsednikom, njenim vodjem. Potem se iskreno zahvaljujemo Inštitutu spomina in prihodnosti iz Wroclava, ki so pripravili odlično razstavo v Muzeju slovenske osamosvojitve, vas vabim, da si jo ogledate, in pa Poljskemu narodnemu muzeju iz Varšave. Iskrena hvala, kot je bilo že rečeno, Državnemu svetu za prijazno gostoljubje. Hvala lepa Muzeju za vrednote slovenske osamosvojitve, vsem članom organizacijskega odbora konference, tukaj bi posebej izpostavila gospo Alenko Puhar. Res smo se trudili skupaj, da smo ustvarili ta dogodek, ki zdaj poteka, pa moja iskrena zahvala vsem mojim sodelavcem na študijskem centru. Brez njihove zavezanosti stvari, kot je rad dejal oče slovenske države, dr. Jože Pučnik, torej brez njihove zavezanosti stvari te konferenci seveda ne bi bilo. Naj končam z eno mislijo angleškega zgodovinarja Timothyja Snyderja, ki je pisal o krvavih poljih 20. stoletja. V teh dneh se spominjamo konca Prve svetovne vojne, ki je pobrala več kot 17 milijonov večinoma mladih življenj. In Timothy Snyder je v svoji knjigi o krvavih poljih 20. stoletja zapisal, da so totalitarni sistemi spremenili ljudi v številke. In da je naša naloga kot znanstvenikov, raziskovalcev, politikov, skratka vseh, ki smo vpeti v družbeno življenje, naša naloga je, da jih spremenimo nazaj v človeška bitja. In to počnemo, torej vračamo ljudem njihovo človekovo dostojanstvo, protestiramo proti krvavim poljem totalitarnih režimov in govorimo o preteklosti, zato da bi bila naša sedanjost, predvsem pa prihodnost mladih, boljša. Hvala lepa za vašo pozornost.
Your Excellency, the President of the National Council of the Republic of Slovenia, Your Excellency, the Leader of the Opposition of the Parliament of the Republic of Slovenia, Honorable President of the Platform of European Memory and Conscience, Excellencies, distinguished guests, particularly those from abroad, the Andrea. I feel very honored and privileged to be invited to address this noble gathering on the occasion of the opening of the second day of an international conference on the occasion of the 20th anniversary of the publication of the monography entitled, with the famous title, The Dark Side of the Moon, A Brief History of Totalitarianism in Slovenia, and the 10th anniversary of your noble Study Center of National Reconciliation. For all those who have so far not yet heard much about the Konrad Adenauer Stiftung, let me only briefly tell you that it is a German political foundation closely affiliated to the Christian Democratic Union Party, still led by German Chancellor Angela Merkel, primarily engaging in civic education and political dialogue, while always trying to strengthen Christian democratic values in a democratic and pluralist environment. Our foundation, as you realize, proudly bears the name of the co-founder of the German Christian Democratic Union and first Chancellor of the Federal Republic of Germany, Konrad Adenauer, who decades ago laid the basis for a democratic reconstruction of my country, Germany, on the basis of Christian democratic values, and succeeded in laying the cornerstone for the reintegration of Germany into the Europe and into the European Union. Due to those roots, the commitment to freedom and democracy, as well as remembrance and reconciliation, remains crucial for us and our work until today. Ladies and gentlemen, one of the prominent features of our activities in your country has been and is still the collaboration with the Joseph Puchnik Institute and the Study Center for National Reconciliation, both of them having been partners in a number of activities and seminars dealing with various aspects of the historical developments in both our countries. Please allow me to remind you on this occasion that my home country, Germany, had also to cope with a multitude of totalitarianism in its past, and therefore experienced a number of challenges similar to those you had to go through in your country. Germany, at different stages of its recent history, had to cope with victims of a fascist and Nazist totalitarian system in all Germany, and 40 years later, of a communist totalitarian system in the eastern part of Germany. So we have unfortunately to note that Germans had their bit of experience when it comes to coping with the past. Both our totalitarian systems caused serious and systematic violations of human rights and fundamental freedoms, but a lot of documentary material has been collected and used to try to satisfy the victims and punish the perpetrators of those undemocratic systems. But we have to admit that the illustration of, for example, the totalitarian system in the GDR obviously was much easier to be done than the rebuilding of a democratic state after the defeat and collapse of Nazi Germany. Back after the Second World War, there was no democratic West Germany to chaperone the previous totalitarian system into its democratic future. One should always recognize that after any totalitarian system collapses, you are still challenged to run the state and its administration
with knowledgeable and educated people if you wish not to depend entirely on unprepared revolutionaries and foreign forces. Ladies and gentlemen, we in Germany only a couple of days ago celebrated 100 years of democracy, starting in my country on the 9th of November 1918, where the first democratic republic was declared in Berlin after the German monarch had abdicated. Today, both our countries have good reasons to celebrate the achievements of our democratic societies, where eventually all citizens enjoy all the human and political rights to engage in a pluralistic political system without fear. Let us all stay vigilant and make sure that the achievements of those struggles for freedom and democracy of both our people have not been in vain, and that those rights shall be preserved for all generations to come. In this sense, I wish to congratulate our partners from the Study Center for National Reconciliation for their initiative to prepare this conference, and wish us all the best for the forthcoming deliberations. I thank you for your attention.